Kiriya mucumitira kw'ikimana gakinga sizigamaganya amaguru y'ababisha. Ndi kubikuba indegera kuba ntambara niyo noze ikirere dushuye hejuru kubanguka. Ni wowe bwato butwambutsa twese seneri defereni kwikomera yemwe basare udatinya umuvumba nimusoze turutahe nimuri abagabo. Turabashuje inshuti bakunzi ba radio televiziyo ubwiyunge ya seneri ubwiyunge FRN, nimugira amahoro y'Imana. Muri aka kanya muri kumwe nanjye Ndikumana Ado na mugenzi wanjye Irafasha Clemence. Muri studio zacu twabazaniye umutumirwa w'imena mutajyaga mwumva kuri radio televiziyo ubwiyunge. Uwo nta wundi ni Colonel Mugisha Christophe. Tugiye kuganira nawe ku kibazo cy'impunzi z'Abanyarwanda ziri mu burasirazuba bwa Kongo ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari muri rusange. Tutabatindiye rero, reka tumuhe ikaze hano muri studio ya radio televiziyo ubwiyunge, asuhuze abadukurikiye n'abazumva iki kiganiro. Mo Colonel Mugisha Christophe, ndagira ngo mwibwire abadukurikiye kugira ngo babashe kumenya ugiye kubaganiriza uwo ari we. Umwanya ni uwanyu. Murakoze munyamakuru wa radio televiziyo ubwiyunge kumpa ikaze ngo nganirire Abanyarwanda ari abari imbere mu gihugu no hanze yacyo. Nitwa Colonel Mugisha Christophe, nkaba mpagarariye umuvugizi wa FRN Ntarumikwa. Nkaba rero ngiye kubaganirira ku kibazo cy'impunzi mu karere k'ibiyaga bigari, by'umwihariko mu Rwanda ndetse no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndizera ko nta rungu muragira. Murakoze. Tumaze iminsi twumva umuryango mpuzamahanga wita ku mpunzi HCR uvuga ku kibazo cy'impunzi mu karere k'ibiyaga bigari, by'umwihariko impunzi z'Abanyarwanda ziri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yahoze yitwa Zaire kuva mu 1994, n'impunzi z'Abanyekongo ziri mu Rwanda ko zigomba gutaha ku bushake bwazo. Urabivugaho iki mo Colonel? Nibyo mu minsi ishize humvikanye ibiganiro n'inama zitandukanye zivuga ku mpunzi zo mu karere k'ibiyaga bigari, cyane cyane iz'Abanyarwanda ziri muri Kongo n'iz'Abanyekongo ziri mu Rwanda, zikangurirwa gutaha mu bihugu byazo. Hari inama ya HCR yabaye tariki ya 15 Gicurasi mu mwaka wa 2023 iyobowe na Philippe Grandi. Kongo n'u Rwanda nabyo byari bihagarariwe. Muri iyi nama hafashwe umwanzuro ko impunzi zose zibarizwa muri Kongo zarokotse inkota ya Kagame, aho zahizwe kuva mu mwaka wa 1994 kugeza magingo aya, n'impunzi z'Abanyekongo ziri mu nkambi za Kiziba, Mahama, Mugombwa, Kirehe ho mu Rwanda ko bagomba gukangurirwa gutaha mu bihugu byabo ku bushake. Ku mpunzi ziri mu Rwanda byo byakoroha kuzibona ngo zikangurirwe gutaha kuko ziba mu nkambi. Naho kuzibarizwa muri Kongo ntibyapfa gukunda kuko zinyanyagiye hirya no hino, aho zigenda zihishahisha abicanyi ba Kagame. Mu mwaka wa 2016 hageragejwe gukorwa ibarura ry'impunzi z'Abanyarwanda zibarizwa ku butaka bwa Kongo, recensement biometrique, bikozwe na leta ya Kongo ndetse na HCR. Zihabwa icyangombwa ko zizwi na leta ya Kongo na HCR, aho umubare wazo wari 245,000. Ikibabaje ni ukuntu zishwe ku kagambane ka FPR, izindi zigacyurwa mu Rwanda ku ngufu mu mwaka wa 2019, izindi zikaba zaraburiwe irengero kugeza magingo aya. Kuvuga rero ngo wakongera kuzibona ziri hamwe ngo ugire icyo uzibwira ntibyakoroha, cyane ko n'imibereho yazo ari ukwirwanaho kuko zidafashwa nk'iziri mu nkambi mu Rwanda. Mo Colonel, izo mpunzi z'Abanyekongo zivugwa mu nkambi zo mu Rwanda zaba zaragezeyo gute kandi zari zihunze bande? Izo mpunzi ziri mu nkambi mu Rwanda ni Abatutsi babaga muri Kongo mu duce dutandukanye. Twavuga nk'Abibwe, Macumbi, Ironga, Kirorirwe, Mushaki,
Ngungu, Murenge n'ahandi. Bari barahunze mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo itanu n'icyenda, igihe ingoma ya cyami yasezererwaga burundu hakajyaho repubulika. Bumvise ko bene wabo b'Abatutsi bafashe ubutegetsi mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane, bahise batahuka. Ikibabaje, aho kugira ngo babasubize ibyabo bahise babashyira mu nkambi kugira ngo bibonere amafaranga agenda atangwa na HCR. Kubera ubuzima bubi bwo mu nkambi, abenshi bari baraguze amasambu muri Kongo kandi barahawe n'ubwenegihugu, ariko bangirwa na leta y'u Rwanda kwitahira i Kongo, babeshywa ko hari interahamwe zahekuye u Rwanda mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane, ko bagezeyo bakwicwa. Ariko mu by'ukuri ni ibinyoma, kuko Abatutsi basigaye i Kongo babayeho neza kandi n'amatungo yabo barayafite. Usanga ahubwo bibaza impamvu u Rwanda rwabaye abavugizi babo bashaka kubanganisha n'andi moko abarizwa muri turiya duce bari batuyemo, cyane cyane Abahutu b'Abanyekongo, Abahunde, Abanyanga n'abandi. U Rwanda ruvuga ko bahunze interahamwe, ariko siko biri, kuko iyo ugeze i Kongo ubona babanye neza n'andi moko ndetse n'impunzi z'Abanyarwanda. Iyo turufu yo gukomeza guhembera umuriro ni ukugira ngo rubone uko rwinjira i Kongo, kwisahurira umutungo kamere ya Kongo, cyane cyane amabuye y'agaciro, ari nayo turufu rukomeje kurishisha mu ntambara ya M23. Mo Colonel, ko u Rwanda ruri kuvuga ko abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda b'Abanyekongo bari guhohoterwa bakicwa ndetse abandi bakamburwa ibyabo, byaba se koko ari ukuri? Birababaje kandi biteye agahinda kubona igihugu nk'u Rwanda cyicarira ikinyoma kikabeshya amahanga ko abaturage b'ikindi gihugu bari guhohoterwa bakicwa. Ariko ukibaza uti, ninde wagize u Rwanda kuba umuvugizi w'abo Banyekongo bavuga Ikinyarwanda? Cyane ko abo bavugira bahakana ibyo babeshya amahanga bivuye inyuma, ko ibyo u Rwanda ruvuga rubeshya, ahubwo bakabona ari ugushaka kubateranya n'andi moko kandi bari babanye neza. Ibi byose byatangiye M23 gishoza imirwano muri Kivu ya ruguru, kugira ngo u Rwanda ruyihishe inyuma, rubone impamvu yo kwinjira ku butaka bwa Kongo, rwitwaje ko rugiye kubarenganura no gukurikiranayo abarurwanya, byitwa ko ari bo babiba ingengabitekerezo y'urwango mu yandi moko, kandi ari ikinyoma cyambaye ubusa. Abo Banyekongo u Rwanda rugira urwitwazo rwo kwinjira ku butaka bwa Kongo, usanga batuje. Amatungo yabo bavuga ko aribwa aratekanye, inzuri zabo ntawe uzikoraho. Ikinyoma cy'u Rwanda cyaramenyekanye, aho bishimangirwa n'igihugu cy'igihangange nk'Amerika, aho ku makuru yanyuze kuri radiyo Okapi tariki ya 20 z'ukwezi kwa gatandatu 2023, yashimye itsinda ry'impuguke za Loni, aho ryagaragaje rikanemeza ko u Rwanda rufashe umutwe wa M23, ndetse ko na bamwe mu bayobozi b'ingabo za RDF bayoboye imirwano muri Kongo bazwi. Ndetse hari abo umuryango w'ubumwe bw'i Burayi uherutse gufatira ibihano nka Kapitene Niragire Jean Pierre alias Gasasira cy'Ubugondo. U Rwanda rwabisamiye hejuru rubihakana, nk'uko rwakomeje kujya rubihakana mu gihe cya M23, ariko kuri kurazwi. Ese ugira ngo iyi nkubiri yo kwanga abambasaderi b'u Rwanda mu bihugu bitandukanye birimo Ububiligi, Angola, Misiri n'iy'ubusa bamaze gusobanukirwa? Tariki ya 30 Kamena 2012 u Rwanda rwasinye itegeko rica ubuhunzi. Urabivuga iki Mo Colonel? Nibyo muri uriya mwaka w'2012 u Rwanda rwasinye itegeko ryo guca ubuhunzi mu rwego rwo gushaka gucecekesha abahunze ubutegetsi bubi bwa FPR Inkotanyi, kuko kuva yafata ubutegetsi tariki ya 4 Nyakanga 1994 nta cyiza yazaniye Abanyarwanda uretse kubapyinagaza no kubahonyora, cyane cyane abo mu bwoko bw'Abahutu. Bityo abahunze amabi yayo bakaba nta jambo bari bafite, na mbere y'uko ririya tegeko risinywa n'inkoma amashyi z'abadepite zidashobora gufata icyemezo z'ubwazo keretse icyo shebuja Kagame n'agatsiko bashatse. Ukibaza ukuntu witwa ngo ni intumwa ya rubanda ariko nta cyarengera umuturage yagaragaza. Akenshi usanga bakorera ku gitutu cya FPR
kuko iyo ushatse kuzamura umutwe barawuhonda cyangwa ukeguzwa igitaraganya. Iryo tegeko ryasinywe ari iterabwoba ku bari hanze y'igihugu kugira ngo nutaha kujya gukurikirana imitungo yawe uzabe nta gaciro ufite. Cyane abari bafite imitungo ifatika bo bacumbikirwa mu mageragere, Mpanga n'ahandi hatazwi. Ngayo nguko. Ese wavuga kuri guca ubuhunzi ahubwo uri kongera ibibazo bitera ubuhunzi? Koroneri, hamaze iminsi humvikana abimukira baturuka ku mugabane w'Uburayi u Rwanda rumaze iminsi rwakira bagatuzwa mu Rwanda, mu gihe abanyarwanda bo babura aho barambika umusaya, byitwa ngo bari mu gihugu cyabo. Urabivugaho iki? Mu minsi itambutse u Rwanda na leta y'Ubwongereza bagiranye amasezerano yo kwakira abimukira bavuye muri Libya bagera mu Bwongereza ku mugabane w'Uburayi binyuranye n'amategeko. U Rwanda rero nta kindi cyatumye rwakira abo bimukira rukurikiranyemo agatubutse gatangwa na leta y'Ubwongereza na HCR, mu gihe abaturage b'u Rwanda babura n'aho barambika umusaya. Koroneri, dukurikije amakuru twabonye atanzwe na sosiyete sivile mpuzamahanga z'abanyarwanda ko u Rwanda rwacuze umugambi wo gutsemba impunzi zibarizwa muri Kivu y'Amajyepfo ho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mubibona mute? Murateganya gukora iki? Uko tubibona, u Rwanda si ubwa mbere rutegura umugambi mubisha wo gutsemba impunzi, kuko byarabaye za Malawi, Afurika y'Epfo, Zambia, Mozambique, naho muri Kongo ho rwahagize agatobero. None se ntimuzi ibya mapping report kuri Kongo? Gusa turashimira cyane sosiyete sivile SOSIR yihutiye gutabariza impunzi. Giri gutera Perezida Kagame gupanga umugambi mubisha ni amagambo Perezida wa Kongo Tshisekedi aherutse gutangaza avuga ko umwanzi wa Kongo atari abanyarwanda, ahubwo ari Kagame n'ubutegetsi bwe, kuko abanyarwanda n'abakongomani bahereye kera ari abavandimwe. Ku ruhande rwacu, nk'uko tutahemye kurengera impunzi, n'ubundi tugiye kuzitabariza no kurushaho gukaza ingamba z'umutekano. Koroneri, dusoza, urabona ikibazo cy'impunzi kizarangira gute mu karere k'ibiyaga bigari? Kugira ngo ikibazo cy'impunzi kirangire mu karere k'ibiyaga bigari, ni uko ibihugu byose byo mu karere k'ibiyaga bigari bakemura igituma abantu bahunga, ndetse bakumvikana n'imitwe irwanya ibyo bihugu. Ubusanzwe ibibazo bikemurwa na ba nyirabyo. Igitangaje, ibyo bihugu na HCR bajya kwiga ibyo bibazo, bagaheza izo mpunzi kandi arizo zagombye kuza zikavuga ibibazo byatumye bahunga. Bityo ibyo bihugu bigakemura ibyo bibazo, noneho impunzi zigatahuka. Kuko igihe cyose zizaba zibona ibyo bibazo byatumye zihunga bigihari, ntizizatahuka keretse baziziritse. Uwo rero yari umutumirwa wacu Bwana Mugisha Christophe, twaganiraga nawe ku kibazo cy'impunzi zo mu karere k'ibiyaga bigari. Murakoze. Turabashimiye ku bisobanuro muduhaye. Naha dusoreje ikiganiro cyacu, nshuti bakunzi ba radiyo televiziyo Ubwiyunge. Mukomeze kunogerwa na gahunda zacu z'ibiganiro tugenda tubagezaho. Mwari kumwe nanjye Ndikumana Ado na mugenzi wanjye Irafasha Clemence. Murakoze, naho ubutaha. rimwe na rumwe kwa za rubanda, aho abaruvuka bose batezeho amakiriro. Impundu ni zanyu, komera Rwanda, ntusarare, zeneri defere, mwari twagutabaye Rwanda, komera ntusarare.